Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laglagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kitisagay sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo gagayem. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV iti YouTube channel ti pakasaritaan anapaulwan. Manangimon. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Oray santan nga kitkita Faustina. Ang sinatakit din Sina no sina, guryaw. Mabuti nga kaya amakisinakin ka. Talaga amakisina akon ken ka Faustina. Di kan ay ayatan. Di ka mo tunay ayatan, guryaw. Anya pala nga raw ter aramidam. Pumanaw ka na. Nga, sika ati pumanaw. Tadamot karbangak iti dayto abalay. Siya, tinagastos iti dayto abalay. Awan na itulong mo. Hoy! Anya nga awan ti day tulong ibagbagam. Kano siya tinagatang iti simintaw. Manumon na ta siminto na itulong mo. Nagbasik. Isyak pa'y tinagpamirinda ka dagiti nagtrabaho dito ibalay. Dakkel, tinagastos ko ngam sika. Tatang, nanang, agap-apa kayo manan. Gusto daytan. Kababain ka dagiti karoba. Sapay nagpipig sa tibusis yaw. Ay, basol ti inam, diray. Ngay, sika at aking basol guryaw. Gusto, tatang, nanang. Kanya kami tinagapaan nyo, aya. Agpapaaram pa lang, tinap kat bakit ang langaruran? Anya, puno ka din, nanang? Ay, iko wan anak ko. O sino tagdatdaton ka na kayo? Ni Tirso. Anya, ni Tirso atong boy? Wan anak ko. Basol mo't lang ni tatang mo, no apay ngagpapaaramak iti tomboy. Anya? Unay daytan nanang. Atiw yu pa yung jay aso ken pusang agapa. No awan ni Manong Jerry ang anawa kada kayo. Nalabit nagpinatay kayon. Kagurgurak kya mam anak ko. Basol na mutlaang, no apay kagurgurak. Anya nga minti basol ni tatang kada kayo nanang. Adda chicks na, iso ang nagpaarimak mutun akin ni Tirso at tumbaw. Sigurado kayo nga adda chicks ni tatang, nanang? Wan, anak ko, kanayon nga adda kasarsarita na isisilpawn. Anya? Masigurado ako. Babae na dayjay kasarsarita na iti cellphone. Ang imon langit ti angin jay inayaw, verna anak kaw. Awan babae. Unay daytan? Imon lagayam iti angin. Talaga may. Sino kumangay ti babae? Ada ka di pa'y mangayat kanyak, lakaya na ka.
tatang. Duduugan na kaon. Nada makita ti inam a babae akasarsarita. Ipagarup na kitday na babae. Anya? Rita ti makagapaw. Napayakan na yun nga agapa kami kaninanang yaw. Unay daytan. Agimon pa'y laeng ni nanang kat bakbaketan lang arudan. Talaga may. Isukit di ati adamadi nga aramid na. Apay anak ko nayo dayta tatang. Kat nagpapaaram ka ni Tirso Atomboy. Kung lamlan o balasang pala nga agpapaaram. Tirso, pudno ka ding agpapaaram kan kaninanang ko? Uy, saan na pudno day tabir na? Ibagbaga na lang agpapaaram kanyak. Takayat na lang nga paghimunan ni tatang mo. Anya? Day tate agpay sober na. Apay ko mga pagdatunak nga ninanang mo kung nagpinta si girlfriend ko. Balikbayan pa. Unay daytan. Palso gayam amin ng bagbagan ni nanang ngagpapaaram ken ka, Tirso. Apay ngeg igamam manunday ta cellphone mo guryaw. Ururayam ka di manun ti awag ken ka ti babaeng. Awan babae, Faustina. Jackpot yun ngawan ti babaeng guryaw. Awan kunak lang arudan. Ada! Awan. Ada! Awan. Ada! Awan kunak lang arudan. Ada kunakat! Agim ibon kamanan iti awan. Makita, guryaw. Guilty ka! Apay anak ko na magiltiak. Gapaw, tanagasangan ka. Nagpungtot ka laadagaws. Kasanaw asa anak ngagpungtaw. Kat agim imon kamanan iti angay. Nakita mo lang igamak ti cellphone ka. Ibagamon nga daor-orayok nga awag ti babae. Anya ngay ti amok. Ay na, Faustina. Kastamlatan ngagnanayaon. Madukta lakla ang tawanan bain na guryaw. Sakit din tilulukon na. Nanang, kasarsarita yung magtibagiyaw. Ti ko na nga taak. Jakamaw nga da babae na. Kasarsarita kayo, nanang. Apay ka di mananaya. Ay na, dayjay man ngamin nga amam. Kunamlan asino agwapaw. Sos, ni manan tatang ti pagpupungtutan nyo. Anya manan aya ti basol na. Dayjay napan man na ni ti ayan ti babae na. Anya? Adalay mawag ken ko anak imanaw adago sa nagbangbang lupay. Sigurado kayo, anapan iti ayan ti babae na, nanang. Masiguradok day ta Jerry anak ko. No nagpigsa ti sayop ko. Masayop ko nga da babae ti amayaw. Gusto dahi ta na panagim-imon nyo. Saan nyo mata mapaneknakan? No talagang adda babae ni tata? Maduktalak tulak ta nga da babae na. Ha! Idarom ko tinalay nga amayaw. Agat babae kamat. Anya manan na itangay bagbagam Faustina. Nakisinarak ka iti babae man niya. Maturong tan. Rabi iuna yun. Nabanugak isa dinak disturbuin. Nabannog ka akadwam ti babae. Naglabing-labing kayaw. Sa lawasaw ka bakbakitan. Anya naglabing-labing sa umot. Oh, makitam. Mapaiswan ka timbagak guryaw. Sumardeng kan. Kaya't kung ti maturog. Amok Lay, apay nagsangit ka ngay. Amaw guryaw. Anya ti amaw.
Di na kon kayat, gaputa bakbakitaan na kon. Wala na akong asim. Anya? Asim na. Iso siguro, nagsapol ka niti ubing siyak, guriyaw. Bigat, apimadaw ti amayaw. Nagsakit, tinakamkaw. Ulay daytan nanang. Agsakit manan ti barokong yaw. Inton kuan, agsakitan ti puso yaw. Ay, agsakit la ko magarodan ti pusok. Nene. Agsangit kayo matain. Agsakit la ko mati pusok. Gaputawan matlat serben ti biyag ko. Nanang. Awanan ti patag ko kinitatang yaw. Di na ko ayatan. Kaya't nakpaya na papanawon dito'y balay. Ay. Anya? Uray ka no di na kon makikita. Nagsakit matanday tangang mag-anak kanya ka nagkaw. Nanang. Saan nga iti panang kanunong ka ni tatang? Awan mo't ebidensya yung adda babae ni tatang. Apay nga ron ngay, akarayo na rumwar. Imbag kumaano agpakada, saan mat? Ulay daytan nanang. Anya nga't ano pumanawag agpaisang sa anak kong agpakpakita kinkwana. Ala, gusto daytan nanang. Panunutin nyo kidi nga awan babae ni tatang. Umyan akong dito'y balayaw, tirsaw. Asawaan na ka. Yung saan na mabalin na nana? Apay kung mga sawaan ka ngay, at damot asawam. Ay, di na ka di kayat, napinta sa mat. Mayat pa'y mo lati pamagay. Napudaw mat ababae. Ay na, agawid kayo gandin nana. Ang mga nung sapulan na kayo nilakay mo dito balay may. Diyak kaya tagawad. Tawan mo't lat sirbikaw. Ijay balay may. Anya? Umyana kung dito'y balay yung tirsaw. Diyak kaya tagawad. Ijay balay may. Sapsapulat ni Nanang Tirso. Nakitam ka di? Addo ditong nagtibalay mi Berna. Di na kanu kaya tagawid. Anya? Awan kanu mutlat sirbina balayaw. Iso nga umyan kanu itibalay may. Unay daytan. Kasla ubing agpasugnod ni Nanang. Amuklatan. No apay ngagpaspasugnod ni Nanang mo. Amken na nga da babae ni Tata Guryaw. Naku namon Tirso. Sapay sikat ipampambar ni Nanang ngagdatdaton kenkwana. Unay laki din na yan ni Nana Faustina. Agkakanat mutang tibagbagana. Iyawin mo kidi ni Nanang mo. Narnukan iti turog. Rabiin itay simang paut. Sigurado nagkita na iti babae na. Marlene. Ha! Agsasao anak katurog. Marlene. Kat ibalbalikas na tinagan ang Marlene. Ay ti awanan ba in alaklakayan. Marlene laki day tinagan ti babae na.
nagsakit na talaga. Nene. Tsaka may turan Nana. ti sakit na. Nene, agrong-ronga pa yung bigbigat. Marlene, tinagan ti babae ni tatang yaw. Anya? Ay, agkupit ti barokong ko anak ko. Nagsakit na talaga ti marihirig na. Kahit nakita yung kanina sa Marlene, nanang. Saan pa ya? Kasanong ortipan ng kaamoy yung Marlene tinagan yung babae ni tatang. Kanimbaga na. Imbaga na amis mo ka na kayaw. Imbaga na, ititagtaga-inop na. Anya? Tagainap lang, kinakaamuan niya tinagan ti babae ni tatang. Un anak ko, imbalikas na day tanagan, kabayatan ti pan naturong na. Anya? Matayag sa nanak ko. Nanang. Agpagadakan ka na kayo. Nanang, saan kayo kaya matay? Agim imon kayo lang itiangin. Awan babae ni tatang. Berna, ka man ay ayawan ni nanang. Apay ka di man nun ayamanong Jerry. Agsaksakit tinakam na, kaputa imbalikas ka ni tatang tinagan ti babae na, babalik kitagtagay na. Unay daytan? Isu lang nga isun ti mapaspasama kiti inaldaw. Makauma paikit din. Agpada tayo ti marikrik na ading ko. Isulat mangmangag ka unti pa nagrekreklamo ni nanang nga da babae ni tatang. Isuwa saanan ang matatao dito balay ni tatang. Tamabusor mo't kininanang. Talaga, mate. Itay malpas nga agar mo sar ni tatang. Rimor adagos ay. Nga puta di na kaya ta mangag nagiti ibaga kenkwana ni nanang. Anya nga taaya ti aramidon tamanong. Tapno agsardengdan. Makarengreng pa yun. Saan la aday ta ading ko? Kababain pa ikit din kakiti karuba amakangkang nga giti panagap-apada. Sigurado ka itiday tangim bagam, tirsaw. Una na, 100% epektibo. Epektibo nga ta, tirsaw. Uwan ko naklang rudan na. No kayat mo si kalaang ti pampansinan ni Tataguryo. Aramidam timbaga. Ay, mayat nga ta. Mayat na. Day tala siguro ti kurang kada kayo nga gasawa. Ay, kasla mabai na mautirsaw. Anyo kumangay ti pagbay naman na. Agasawa kayo mat ka ni Tataguryo. Aramidam mong ti bagbagak. Tapno mapuna sa namamin pinsan ti susik yung agasawa. Ay, ada kwartam dita, berna anak ka. Ada nanang, pangaramatan nyo ay ti kwarta. Ay, pagpapintas ko kuma anak ka. Anya? Mapanak ko agpariban ken agpamanicure mo't Ha? Ay, inna ko, no da kwartam dita anak ko. Ikan na ko. Ay, maragsaka na kiti day tanging bagam nanang. Urnusin nyo man ngagpaiso ti bagbagiyo. Ay, anak ko. Nagangragak mo't ngaminan. Iso siguro, andi na kun kayat ti amayaw. Kasla ngamin, nagumukan iti bilit ti buok ko. Ala, in kayo agrubatan nanang. Mapan kayo nga rod agpariban, ket siya kun ti makamong agbayad. Nagulibat mati ti balay. Nakaturog ka tan nagiti kabalay ka.
Saan nga iti silid mi kan Faustina ti pagturugak. Maturugak na tandi ta salas. Sana balay, tadamat babasit apungan dita apagpunganak a maturaw. Ituya kaon. Makatulog ka talaga. Nakalukat mo tiriraw ti silid mi ka ni Faustina. Rabel, di pala naturaw. Ha? Sa balin samot at tao ti anday ti unag. Dayay, nagnat ka. Nimot gayang Faustina. Ngamnay, sa balimot tantilangala. Naka-ornos ti buok na. Kin naka-shorts iti nagkitay. Anya pa'y laeng tar-aramidem dita, Guriyaw. Umay kan at maturog ta. Nakita na ka. Una yan ang nag-sweet ti boses na ita. Awan Faustina, umaya ka. Magustuhan kadimot laeng ti. Langak, Guriyaw. Ay, uwin magusto ak launay. Nagpintas ka. Talaga. Talaga. Umay ka man kit, di ba kahit? Ay, dinap guyo na na, Guriyaw. Umay ka. Ay, ang tutor ka mo't alakay. Good morning, anak ka. Ni, kasla naragsak kayo ita, ananang. Mangagpaiso nanang. Blooming kayo ita. Ay, nagkinaawatan kami kaninanang yaw, anak ka. Saan kami nagap apa? Dahi taman, ti kayat ko tatang, nanang. Ay na, agyaman at nakaamiris kayo mutlaengan. Un anak ko, agin nayat, kan agpinatag kami manun kinitatang yaw. Dayta? Una dayta. Nakapalis kayo nanang, tatang. Kapanan nyo nga. Ay, mapan kami man ag-date iyay sintraw, anak ka. Agbuya kami iti sine. Kasta ka ni tatang? Uy, Jerry. Mala, mapantan Faust love. Abang ano, maladaw taliti papananta. One love, mapanta nga road dyan. Go, go, go! Sakbay nga pumakada tayo papagayam. Daggan nyo pa rito. Saan mo't nga advice da ito? Yung mabalin mo't kit di nga advice papagayam. Nakita tayo niya ni Nana Faustina kini Tata Goryo nagragsakdan iti udi na. Apay, ngamin sinurot da ti bagbaga ti Biblia ano nagasawa ti do atao ket naglakay kan nagbaket no nagmataangan dan tuloy-tuloy pay laeng di jay inayat da tapno ti kastakit naragsak da hangkayo mababain nga ngagaputa bakit ken lakayen ket awanen day ta makuna linnailo ay unay daytan kaka. Una adalata ken sa nagaputa babakit ken lalakay tayon. Bye-bye tayo matanti bagi tayo nga lusang-lusang agdudugyot di tan nga istimaran tayo ti bagbagi tayo sapol na nalinis tayo tapno napintas lata ti amor tayo ti pamilya tayo.
Wan papagayam ken kada kayo amin nga naayat ang tartarabay kadagiti vlogs ken daytoy drama tayo tabarbaro pa daytoy nga drama sa pala kumata itultuloy a tarabayan ket kasapulan mimot papagayam ti suportayo babaan kadagiti like, share, comment ken kang runaan na isuti panag-subscribe yo ditoy YouTube channel tayo Jor Drama Tips TV. Thank you so much papagayam. Bueno, ditang papagayam tinaggibusan, ti pakasaritaan anapauluan, manangimon. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka, musical can technical supervision, Giovanni. Guest writer, Shiro San. Iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV iti YouTube channel. Naimbag nga orasyo amin, agingga iti sumaruno aparang dito'y programa tayo. Unay daytan kaka.